Ya, inilah odong-odong. Odong-odong yang pernah kumbahkan Ipak Barat sedang berkemendan. Jadi bagian dari lokasinya kami berada di kafe keluarga Lekombi. Di mendahikan Samo danangi perca danang bulung nimbal nomo danang mahan Tang selu kesamo danang sikini dersa danang Tang dalan dao mo danang mahan tubuh-tubuh bereng barama siam betar matokal kekelengan nateng kuya male ino ladanang yam pala-pala kabang-kabang yurang behem ko sendada iale mendapatkan buah tas Tang tungku ke samdanang galu sile udanang Tang perduha pengodanang laetina danina Kesam menghapus selu karena perbuatan ngosih somada onang aloi sorangku maledang malemus gedang bagen dirurut bergama terkecing kekelengan nate sadakalaya male
danang yam pala-pala yambus angin perberang moko sendah dah iyale lumehenu lenu dah. Begitulah tradisi Pak-Pak odong-odong Merkemenjen yang pernah kami lakukan di Pak-Pak Barat kepada mendahikan karina generasi-generasi muda. Lanjutkan odong-odong Pak-Pak. Juah-juah.